لسریا دیرا زورو شامه باسک سیویلان و باسک لشکری یا حکومتا و گوهز آسوریه لحف قلبین. وزارتا تندرسیه یا حکومتا و گوهز اشکره کر گود قضایه ده 35 کس مرن و سیهجی برین داربون. وزیر کارن هندرین انس خطاب و وزیر کار درفع اسعد شیبانی سرساقی جمالبات قربانیان را خواستن. وزارتا کارن درفع و کوچبران اردنی جیب داخویانیه که اشکره کر گو او دوی بو یریده لرق حکومت و گل سوریه تسکنن. للسرية دير الزور شام قضايا الترافيكي بيكات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بتايبتي السرية دنابرا خسنا وتد مريدة باسك ريويان وباسك لشجرية ارتشا حكومة بكويز سوريا لهف قلبين جبر قضايا يك جوان باسان بالتمامي شوتي ديمن لسر اكراني ويراني وروشا كسين كودوان هردو باسان دبون راد خبر جاوان. تیمین پاراستنا سویل این حکومت دابکویز جبو دستوردانی بری خودان جهی بویره. اندامین پاراستنا سویل جنازه و بریندار را کرن نخوشخانه هروها آگری کو باسان کتبون و مراندن. لرخ ویجی جبو بریندارین کو شاوان گرانه بریا بالافرا هلیکوپتری جبو نخوشخانه هاتن را کرن. پشتی وی وزارت تندرستی یا حکومت و کویز سوریه به داخویانی که انجام قضایی دا. لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله. وزارت دیار کر کوت قضایی دا 35 کس مرن و 30 کس سیندن شی بریندار بون. اف نبیلان چویا داویه جبر گورو شاهنک برینداران گرانه. لسر وی قضایی گلک پیامین سرساغیه جهندر و دروی سوریه هاتن. هذا جزاؤه. وزير كارين هندورين اي حكومة وكويز سوريا انس خطاب بيامك دا. انس خطاب سرساغي جمالبات قربانيان والشفايا لسكين جبرين دارا را خواست. وزير كاري دروي حكومة وكويز اسعد الشيباني جي ببيامك خمجيني اخوة آني زمان. شيباني جخودي دلوفانان خواست گو رحمت اخوة لقرباني بكن. وزارت كاري دروي و كوچبران اردني جي لسر همان بويري داخويانيك دا. وزارت سرساغي جي حكومتي و قلي سوريا رخواست و قد كو اول رخوان دوي بويرا بإيش دا دسكنن.